Rimegap da Anchiwi Kamataya Bauping Ramwi Kamayama Zangla, Assam Rifles, Dragapam Lima Kamaya, Rally, Ukruli meeting, Kani Langdon as a Tyra. Ben Saga High outfit we gather Tarada Kani stage show Karli Hamsang Haira. Yari later kami akasali gje ajahontang Darik Tarata Mati Tangwe Bao Kamili Kankui Kulen we Harva Kangai daga hangji issue we Bao Kamili Yon Gaina Bauji Kankui Kuno we Harva Kangai Jiki Gachina Lake Yangator Aju the Tangkhul Express we Bao Iknguira Shimray in a Bamidale Bao Ping Mesa Ina Nganang Rumsta Kur Ramwi Kamayama Zangla Assam Rifles na Tangkhul Ngaleli Banda Kaleli Makamaya Mega Mass Rally Aya Ukrul Headquarter Li Zathaira Rally Ji Tangkhul Naga Long Aina Long Pangbing Tangkhul Shinao Long Tangkhul Naga Unao Long Tangkhul Mayer Ngala Long Gala Tangkhul Katamnao Saklong na Makok Mida Ukrul Janli Mi Tinkani Sharpanga Langdana Sharukuya Tangkhul Kuwung Jigo Jatrik Kuno Rampoi Kampat Kulan Dusom Sivi Boy Mabum Lamlangkit Kamasom Walile Gala Gasom Kulan Li Assam Rifle na Ramwi Kamayama Zangla Bamda Kalejili Makamaya Chiteta Kuwung Adete Dawi Awunga Gaikala Rally Gazachili Sharuk Rakuya Ukrul District Li Kale Worship Tangkala Organization Gachivanala Rally Gazachili Vazangaroka Mas Rally Chi Ashang Kaniaina Zadda Akana Ukrul Mission Ground Wiaina Zadpok Ashang Akana Humpung Dungre Junction Wiaina Zadpok Lega Saigoro Avu Market Li Vagaziba Tangkhul Nagalong with President David K. Shimray Nagahang, Tangkhul Ku Kachunkawi, Ngaleli, Village Authority Li Kangasan, La Kamayaki Kamalay Lagla, Rabanda Kalehi, Kalikai Natangta Mamayamara Kachivashok da Katakwi Alungli, Indian Army Bingli Kuishok Mikvai, Kasir Haira. UNC with President Ko John Nagahang, Zingum Hiranka Democratic Ngalay Sada Rahai Lala, Hitada Armed Forces Special Power Egg, Shijinda Kalehi Ngalay Wivang Maishila Kahai Ngasaya Gajihi Pongshoka. Naga we armed movement li Namshan Kavai Wivang 1958 Karam Gachang li, Afsbahi Indian Shogana, Quikrana Gajihangda, Naga Yurli Gahab Arila Leva Shumfura, Kachitala Itumwi Gajahan Karin Masidala, Nareva Laksa, Tangka Matanga Solution G, Ralagrada Gasatsanga. Naga People's Movement for Human Rights we convener Choisan Mazamona Gahang, Tangkhul Abamli Indian Army Pina Forces Chichin Laga, Gam Gatarasa Gada Kale, Tigahai Zingumli Kuung Tadami Gahai, Mirin Gashimancho Gahai, Kuwung Kavali, Shimray Aina Mazat Gabai, Higata Gahab Kalay Gachunka Gashok Vivang, Higata Kangarer Ot Mangahi Singagana Chia. Later Kalay Army Officer Binglila Gaboy Nangasoda, Yurna Jizim Mida Kalayhi, Kwisang Mida, Mapamran, Bam Chiaina Zatri Kawai Atumi Bamdi, Hanung Kawai Saklakai Nangagao Haira. Movement His Advashumra Gachi Hila, Joyson Mazamona Hangmatin Haira. Naga Women's Union with President Asha Ungnam Nagahang, Yur Hitada Jot Changra Gahai, Narera Gahai, Gajot Gajang Pungahai, Gati Gasarsho Gahai, Zingum Hantaruk Damati Gahaira. Hitada Ichumwi Alungli Bangshab Jalayaka, Gatada Shimray Aina Okchiru Gachila, Kangahan Sahira. Lang Maida Tangkhul Kuwung Jugo Jili, Nampu Bangshab Aina Kem Rasagada Kalay Jili, Naga Women's Union Nala, Mamaya Lakmara Gaji, Vaushok da Bangshab Aina Sada Kalayji, Gatakwi Alungli Kuishok Mida Yarili, Shimray Gahai Kwirami Kavai Gasir Haira. Aya Rally Gazat Maram Chiwe Memorandum La, Concerned Authority Li Misang Haira. Memorandum Prime Minister Motili Mivada Gatakwi Alungli, Tangkhul Kuwung Jugo Bing Chiwi Aina, Assam Rifles Bing Chitring Asa Kavai Gala, Manipur Gapumbam Wi Aina, Armed Forces Special Power Air Kuishok Mi Kavai Pohaira. Aya Zadgahai Mega Mass Rally Chi Mabung Palagaina Singa Hairada, Chiwi Angaran Angaye Sakami, Rally Organizing Committee na Yarili Ningashi Pongshoka. Indian Shibaina Ichumwi Ramli, Majap Milakla Ichumwi Ngalay, Ngakam Laga Bamda Kalehi, Tangkhul now, Richum now Gachivana, Makamaya Pongshok da Bis Rally Li, Razan Kami Wivang Ningashi Pongshok da Lay, the Rally Organizing Committee we convener, S.A. Ramganing Aina, Mampo Secretary, Nalayo Makana Gabishoka.
Mushun Kangadan Li Koka Sada Ning Tong Lakaina Razan Kami Wivang Ringapa Pongshokda Meka Mas Religi Imaramui Tojanli Hak Makeup Kaje Kalagashu Makeup Kaje Rally Aka Kangasali Sharukui Kahai Gajivu Gadom Kami Manga Aina Laga da Rally Organizing Committee Jina Ningashi Hangjipuna Mushun Rai Hing River Garfura Kajihanda Rakra Ajamlila Ayawi Rally Li Gadomi Kahai Tada Gadomi Chingra da Shitsanga Gajihi Hanga Pensa Kahai outfit KCP Wikater Tarada Kanigala GYKL Wikater Aka Shorkarli Hamsang Haira Atumui Kutlai Aya Chief Minister and Biran Singh We Migdali Misangda Hanku with ceremony 1st Battalion Manipur Rifles with Banquet Hall Imphal Likwikamiya Home Department Namakok Mida Gazip Chili Bar Minister Tongam Biswajit Singh Rural Development and Panchayati Raj Minister Yumnam Kamchan Singh Water Resources Minister Awangpo Newmai, Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister L. Susindra Meitei, Social Welfare Minister H. Dingol Singh, Education Minister D.H. Pasanda Singh, Transport Minister Kashim Bashum, Director General of Police B. Don Kilkala, Shorgarwe Akokabing, Civil Police Paramilitary Forces Lavazanga. Gaja Pingjili and Piran Singh na welcome Sakwida Gahang, State Raid Sang Haksang Kwai Wivang Saigorina Koka Sada, Manga Mui Kwa Adamna. 1960s Adam Wiyaina Manipurli insurgency we Rod Kamarati Lerashum Laga, Prime Minister Narendra Modi Naragatan Wiyaina, insurgency Ochot La Sudamikar Hairada CM Nahanga. Central Government agencies being nala, stately Kangaje Rada Kalehi Tekwida, insurgent group being Lidil Gasataran, Kapa Aina Majugda, mainstream Shong Unkvai Apongaina Saranuda CM Nahang Sanga. Insurgent group Matati da Leda Kale Bingli, mainstream Hongkwai Changazak, scheme surrender come rehabilitation Higata Yikiramida, state Shokana, Pegar Kuipokaira, Kalarak Razingum Pangawi Alungli, stately insurgency Maling a Sakli Kwai, Rinda Leda CM Nahanga. Union Home Minister Amit Shah Nahanga Hai Kangachami Rinli, Hanung Kangai militant Pingli, Naumaitera Akai na Dangda Lamakap Mara, FIR Lamata Sang Mara Gajeje, CM Biran Nala, Hanglui Shita Insurgent Group Kateping Nala, Adam Gajan Hitaran, mainstream Hanung Hauluda, CM Na Kazum Sanga. HIV Lambi Mari Kaptada, Mio Yamadagi Madasindi. HIV positive Oiba, Mama Padagi Machada. Sakangdaba miyoisinga kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sandoi Mi amaga yatum siren waiduna sizinabada HIV sandoi ana layengda ikap matamda HIV test tobada ikap labadi HIV sandoi Jang naina amadi niyom chumna kondom sizinabana HIV dagi ngakthokpon Sexual transmitted infection STI haibadi pinungi laina dagi sungar thopongami aduga angang pamdrabadi kondom sizinabiyo HIV haiba virus asina mipung khudimagda sokhali masigi namkhai leite Chahi, Lining, Kanglup, Natraga, Nupa Nupi, Angang Kaidi. Masina, mi amadagi amada matang sendopangam. Aina domu singnari, HIV test tong na bagidama. Aina domu singnari, kondom sisna bagidama. Aina domu singnari, nasabo HIV dai kanjanaba. HIV AIDS ki maramda hena kupamorong khangna bagidama. AIDS toll free number 1097 the phone tobi. English Hindi natraga Manipuri de wari saba yagani. Nako AIDS app su download to view amadi sisna view. Assam Rifles na Tangkhul Ngaleli Rabam da Kaleji Global Naga Forum GNF na Lama Kamaya Pongshoga. Assam Rifles na Ukhrul District Li Heng Sada Valaga Ramwe Kamaya Mazang la Kuwung Jigoli Vabam Gahaina Gaji Handa Tangkhul now being Atumwe Ngalay Mashun Leya Gaji Indian Constitution Li behind the Leda GNF na Hanga Abam Jili Shogarli Kangaruk la Law and Order issues Rod Kamarad Kalay Maning Mana Chitanda Sada Jiri Aina Kalay Rijum now being we Mirinli Dergar Magasa Military Razan Kangasak Kala Gachi Shogarna Nahanga Yiya da GNF Nahanga Military Occupation G 1958 Armed Forces Special Powers Ekwi Azingli Ayinna Mayaya Gachi Indian Shogana Hangkam Labai Ka Article 371 Eli Migahaya Tishuda Leva Sada Nagana Bingna Atumwing a legala mayon zanga kawaiwi mashun leya gajila yarina tayada forum china hanga. India Shogana Sada Kalehi Nagawi mashun nga kami Article 371 Eli
Madung maganda sada khalei na gala afs ba hai ngasak da khalei hinala naga naw bingli constitution na machine mi hai chi khwi khamina da shok da khalei hin naga wi basic human rights li madung maganda ga sana da global naga forum na makamaya phongshoga Iknguira district li India shipai chita da johosang da khalei chi kiwang khala ga chi khang han sada Indo naga problem wivang non military resolution khwira ngasak ngai la ga chi aka Maram hi Prime Minister aina Home Minister na thagda yangsang miranu gaji GNF na buhaira. Achugu mui Duran Cup nga hanli Mumbai City FC na final vaga haira. Aya semi final nga reuda Mohammedan FC li nga taklaga Mumbai City FC we Bipin Singh na thaigasang langkaya ka aina kayui sampanga. Mohammedan FC na achaku mui runners up la nga saya Kala trophy chi 1940 aina 2030 kum khayui sampanga haina ISL champion ngasa ga hai Mumbai City FC na Duran Cup League sang achukum na khare ngasaya Our thang mai na sem ga shok kala phag shok hina og thuili khanga jai ka chunga khwirami haira jidada ara AI Pro water filter hinala ultra smart alkaline water filter li khanga jai khwira dalai AI Pro water filter hina ultra smart alkaline water filter khwirami da tru kishiman malai lakla shakha wili shakha kshenga mineral tru samphang saka AI Pro water filter hina sheng mai thui ga jai mineral tru chung mai miya Governors Award kala RK Sanadampi Devi Award Migashok Angaran Angaye Aya Asia China Complex North AOC Imphal Kwigada Manipur Governor LA Kanisan Namaso Wasada Wazanga Kanisan Nagahang Alehi Mangava Kawa Human Resource Matagasang Dergar Sahira kala Gadam Gashihila Kamadaya Akana Katam now being na worship lead dam Gakuichi Yari Rin Wivang Kapa Quikrali Shijingate Apongaina Jishut Migi Gajina da Hansanga Gadam gashi gaji Taran Ogachiwi Award Taitan Kamay Mang Maningla Itumwi Ngashan Gala Aman Gasak Azak Avad Dam Chitegi Gajina da Kavana Jina Gasasanga Education Minister DH Pasanda Kumar Singla Gazip Jileva Matuita Katam now Pingnala Atumwi Degakwichi Kahangli Kangachi Malay Palung Maragala Kanganala Tam Palungra da Gasasanga LA Kanisana Governors Awardchi Class 10 Katam now Kumpong Mayum Banshi Aina Ivana Thang Jamli Mihaira Kala RK Sanadampi Devi Awards Chi Mathamai Kap Gaji Katam Nawi Zangda Katam Gashi Traffic Control Nursing Sports Differently Abled Person Higata Lui Ramwe Mi Pingli Ngaran Mia Punjab Li Khalei North East Katam Naw Pingwi Long North East Students Organization Jalanterwi Pungwe Katar Kapang Sanghaira Long Chui Kashina General Election Ajawan Tarik Tarada Gatumtang Pagwara Likwigaya 2022 to 23 Wivang Gabang Sang NESOJ Punjab Wipungwu Gabanggaga Election Chi Election Nomination Committee with Chairman Ganami Zingkai Member Taibar Rainai Aina Supati Padajoya Atun Akwigamiya Northeast Students Organization Challenger with President Gater Imsankar Chamili Gabang Sanghaira Alinga Soda Himan Dibama na Vice President, Abhishek Bol na General Secretary, Kalapungvu Gatar Gatayla Kapang Sanghaira. Northeast Students Organization Challenger with President Humpunau Rinlungso ZAS na Pungasana, Gabanga Gahai President China Gahang Ain Ana Gatan Adamli, Northeast Abamli Kapa Kwira Kawai, Kala Northeast with Cultural Heritage Mayon Kawai Od Manga Kwira Jia. Election Gasa Gazib Chili launch with President Sagasa, Rinlungso ZAS Lingasoda Advisor Buster Diagum Ozukum, Nagala NSGP Punjab with former President Billy George Yevin Ye Atum Lavazanga. Ladluida Ajawi Kamadaya Baobing Ramwi Kamayama Zangla Assam Rifles Dragabam Lima Kamaya Rally Ukrulimi Tinkani Langdana Zathaira. Ben Sagahai outfit we gather Tarada Kani stage Shokarli Hamsang Haira. Ajuwi Bao Hiling Changhaira, Bao Nganada Kalena Tum Saigorili, Ringpangala Kamahaya Zimishung Sasir Ranu.